Pinini Pioneer Cap Arni Dilai Police Station adung ihum hem konglong ahiring tangrak pen kachingkoy. Humni hem konglong su kachitong ahiring tangrak anpin. Sukuram timung lapen Indira rong parpi moina rong parpi atumang bong long lialam ki keklang. Nele Abirta thanbang sonro sing rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwar kaching honara do anaphan kardom nang pajireklo kardom tangna pini arsik jitlapan sodda Abirta nonang tonpan arjikta Pinini Pioneer Cap Arni Dilai Police Station adung ihum hem konglong ahiring tangrak pen kachingkoy. Lakhaingkoy Raisi Borjan constituency ke parlo Dilai Police Station adung Ratnor Nagar pen kewang ihum traveler ahem konglong ahiring tangrak pen chapar lepit. Birta ke long dun atingke labang so ahem konglong ke Dimapur si ke namji pusi Rustom Malik nang pachini dun. Lapen labang so ahem konglong arlo bangkrehini amunito bonsitame kopay ke lang mea jok arenga husi sochot. Lapen bangplia bang ke ahiring tangrak lo pusi nang thandun. Aduntu latum bangkrehini amuni laphanta Dilai Dispensary Hospital along si Selang Bomlo pusi Dilai Police atum nang thandun. Ahem konglonga number lake AS 5AEC HC Trok Nerkep Trok mate AS 01H C6686. Karbi anglong HDP pen Amar Singh Bay report Biswanath Karbi live. tangde pini adun tho Abirta non puthorang ton pen langitha Humni hem konglong su kachitong ahiring tangrak anpin. Patumi Adap porphai krei simalom ihum de thoranat ke dambom elto lapen ihum rangajan anat pen kewang bom I-20 gari ke pachat parpik penajok garam pani nam pia jo kachetong ahiring tangrak anpin lapen elto ar lo kachet habatum arenga hu ke so ahiring tangrak anpin lo lapen arenga hu ke so atumamen lapuson henlo Jona Singh terang artap hokep Jona Singh terang aso Rup Singh terang arta thomkep Rup Singh terang achor kaso sing narpi arta ingkoy rapho Rup Singh terang aso pi Gloria terang pi arta pli kachini do natengke labang pli ta hem ihum veda tumlo pusi birta ripdun long aronga men lake ronga gora men teron mate deigrum teron rong arenga hu ke so ahiring tangrak anpin penajok nonamat Difu Medical College and Hospital along si Sechelang bomna Birta ke to gahut anke I-20 along kachet habduna bang phuatung arenga hu ke so an elang pusi birta ribdun long lapen kachet tong dera gari registration number L2 bang lake AS 5A ke thom H pli 5A hini pli mate AS 03H 4024 lapen I-20 agari registration number lake AS 5A pli G Nerkep 5A pli mate AS 04G 8004 Nonamat Golaghat District Raikomasai Khiatum Wangpen Bogijan Police Station alongsi Humnia Gari aphanta bipon lapen arenga huke so atum ari deng kachelangji aphan thanga vedada potsi lakha ingkoi rapli Deopani constituency MAC Shorbon Telenga aphan aduntu Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan kachuning ri padopon Aduntu kumadni abang phuatum jong sining ke mi pen kacharap dun jining ke hang abang dole pute account number 33057739734 IFSC code SBIN 0002028 Karbi Anglong Japralang Sopen Augustine Rongpha report Biswanath Karbi live tangde pini adun tho Abirta non puthorang ton pen langitha Sukuram timung lapen Indira rong parpi moina rong parpi atumang bong long lialam ki keklang Pirthea tha ke longle lapen phelang alam henlo lam ki thena yason
lason si pinini pioneer cap arni por phai ke thom arni kang sam phuloni constituency mate loring thepi police station ke par tara basa benjamin arong jersong taro bang amina hemalong pherang ke ame ke pha bang solong le alam ke klang lake phuloni hi thia dung het dak pharo hini ra truck sir kebra truck along mondola tum long le hoi non puan ta ke thak pipere ka jok the dung alam ke klang pontu bang solam ke klang nang ko ke kedam tang aning ka 1952 Karbi long CEM inut ke chok tang karli tang ni hang rong phara bang long le dak hoke praisi phuloni long dolo la solong le long ni hang rong phara bang ka chilang apor ka vedera jok sukumar rong phara phan alang le jer po phan la solong le long ke palang ji aphan hukum pidetlo bonta long le cherai det non pu phan kali long le ke pahon chota bang phu long le ke lang pia jok ni hang rong phara bang aning kang sampen 50% along lia bang sukuram timunga phan pek ponderlo lapen la so fit 50% abang ni hang rong phara somar bahini indira rong pharpi lapen moina rong pharpia tuma phansi hodai pipon ledlo dak pharuhini ra truck circuit ra truck abang ke bonta council pen order nang pi era phita non puan ta mondola tum long lia hoi ke thak pi pere ga jok alam klang nang koklo non asumara tuma kaya bang alam klang thuroklo bonta dak pharohini ra truck circuit ra truck abang ke indira rong pharpi lapen moina rong pharpia tuma long lelo sitame sukuram timung asumara tuma bang nituma long le nitum sida ke do tum pusi cherai de chia phansi ka bor I pusi pherang kyang no pachini la solong le bonta dak pharohini ra truck circuit ra truck abang ke indira rong pharpi lapen moina rong pharpia tuma long lelo sitame sukuram timung asumara tuma bang nituma long le nitum sida ke do tum pusi ka cherai de chia phansi ka bor I pusi pherang kyang no pachini la solong le long ke indira lapen moina tuma long lelo la so jok patan ta dolap lapen khazana anta pi bomlo bonta non puan ta ahoya bang mondol sk atuma bang thak pi pe dara jok lam klang nang koklo la sila solong le long Karbi long autonomous council ke jatum EMCEM atum ahok akang sai nang pivek nang jipusi moina rong pharpi lapen indira rong pharpi asumara tum kachuning report Karbi solang dorat nilimen ke jirsong taro lapen nili ke ilitum Karbi long keja abang karitang nihang rong par asupulo lapen nihang rong par ke Karbi long second CEM lo lapen fourth CEM lo lasi nili nang nitum pan pini nang ke hang press release pinang ko theke justice ke long je pan lapen dikheke ilitum ke hayaman ke do Dr. Tuli Ram Rong Hang Panstami alang lihin pen Prabjin pen nili tuma problem nang solve pidunji pansi nili radatungno ini press release pinang kok lo nili details alam inje dam deko nili thi hek pen alam pan pulam nili pu ni hang rong par aputha alang li 1951 Karbi long hemprek long that pen Mikir Hills alang li Pulunia Haward long le raidun lo pen alang li bang ke politician mat se alang li bang ke Adap chido de lo sta kelang bang munit alang li jirpo khas sukuram timung ke alang li jirpo lo alang li ke sukuram timung ke ha jomna mukpen si ke wang Karbi long district long lo pen ke nilipu ni hang rong par alang li pan che hang der lo jom namuk hawar pen je ko Karbi long ta district long lo pot nang li le la da ni li long li nang lang pinot la pen nang li parman ta mo ni li nang ma thapo nang tipo pulo matsi alang li caretaker hisab sukuram timung pan puluni hawar long alang li pan palang lo la pen record mata do la da nili long ho 1951 pen ni hang rong parliament sido sita unfortunately nilipu ni hang rong parabang 1958 hut alang li chewoi jui lo CM chobom hut si amat si api nilip thie ban sukram timung caretaker pen alang li office damsi office sita buhi along sukuram timung nomor si la pen nomor hini indira rong parpi nomor ke thom moina rong parpi total of nihang rong par wala da clearly to sitabuhi long 1958 ni
la so phrang ke ni hang rong phara long le ma jok men ta we sita hala so 1958 ke thap dun nang kok ke sukuram timung caretaker men ke thap dun nang kok ke athe ke nili pai la pe nili pisar dom ke thi wok wak lang ama si inut ke lang abang hala caretaker men thap dun tha nili phi tang ta a phi ke dok muka ahawar si nili phu ni hang rong phara hem binong pe nili phi bang ta nili phu che woi jui phi ke upai weden ma se hemi pi ma se asomar da behe kala ma hini ma se hamre na pirthe se tamang jui lo ma se so sek ke sukuram timung sinang kelang pilo solong le la pen nili phita 1970s 80s somna chewang bom lo hisab kitab che an bom lo thang problem we sukuram timung ke trustworthy muni to pot se danglang tanang lang pi pa me la pen alang li phana kha si na pen nili pai nili pisar dom da lang phan ke pu son si che kam si bang nang lang pi pa me pot along li ta che hang hedel lo sita api a problem nang klang abang ke sukuram timung sar tang lo phi ke an handle une de lo la huita api ke asupo alang li bang thom do borsing timung bor pothar apen kangbura timung alang li tum lo apen hala 1958 ni li phu ka chewa hita la bang thom somar do elo sita bang thom somar ta da sita bu hilong ga menowe alang tum jong se along le la sukuram timung along le lo plo ta alang mi tha somar men ke do nang poga borsing bor pathar kangbura ga men do nang poga sita ave nili pai pen nili pesar ja men do atima ko people ma pote caretaker shot ahem ku binong ke moina pen indra rong party la lo la si api alang li somar la bang thom tum ke na ki pipe da ji si ke thai lo ka chirai lun ji si la so long le amat si da AR office long ni li tum complaint ti lo ni li pai ni li po tum ni li pesar tum ha amat si pura details a record hai huita check lo ajat lo amat si alang li tum pen retar lib lo AR tum record record LR staff tum mukha record pati check lo api ke amat alang tum pen 2000 aningkan AR pen kini pata thak on pua order nang le lo inside pa me lo je la ke genuine lo thang problem ve lo je la first party nili pai moina rong party pen indira rong party alang litum apan anabha 24 because 4 kotha 16 luk sas ke alang litum phan thak on pulo la pen baki kini 24 kotha 24 because 3 kotha 17 lusas ke la kini sukuram timung ke aso tia velo chewa lo asumar to men pen ko transfer to lo la da la hui ke aprang bang ke thom tum amen hut sukuram timung indira rong phar na hele sita kityata chingrum pet po hala so 2007 8 9 alom sita kityata demarcation pakuri long le datik la timung hemasor tum bang aprang politician tum han sumrong hang la hui tum hang lang tum phone kuri po stop check it pini ke lang pena big pula la ben mat se nilitum nonanta ahoy hal da pa pulong pa mi dat mat se sk mondol tum ben aman nilitum ahoy chi ni dat lo sa record teng pen sitha buhilong la pen map mu khan long check dam lup lu ten nilitum chi ni nilitum phan apata dak number nang ki 296 lo nitum parman la pen 296 kal ku national highway ke dai along leke la dak la phuluni bozar along amalo ar vi side na kurna be arong along la se ihi ke national highway lo la pen la so dung isia side na da bangke la ke kosari to malong le baklari to malong le la pen ha ihi na bangke bengali to malong le three side bangke ni le tum chi ni lo sita hala pu ki juda na da side hala side pli ke chok na dang se west side na dang se ni tum chi ni da lo kan athema la hui ke akam ke sk mondol tum si nang pun pi dang ji ni le tum me thang le ke pun si ahima che paklang che pakke nge kam li le ke cheng si ke hala tum sarkar pe nang thak lo plo te hala tum si land and revenue staff tum si ni le tum han nang pun pi si an si ni le tum da che do kholam thak ji si 2007 2004 si la da ni le tum han me di pata nang thak ho ka che salam la porte te ba ni tum nang thak lo council pen 2004 6 12 2004 la da ka tok do sita ni tum la akhajanan da chipi bom lo piniar ni an text mo kha do an ta everything is clear ni tum sita
along le bang ni lu phan pun pi pe de ma demarcation ang kuri re ka ma ni litum occupy dam no dak lo no nan ta na se prabjin pen ni li hin pen ka chuning ri ge in the name of ni hang Kardi tang ni hang rom par inot Karbi hem prek nang ke wan pi bang lo district nang ke wan pi bang lo ru samson singing ti tum pen chi song rap pe da bang lo for singing ti Kardi tang for singing ti first cm of Karbi along pen claim rap pe da bang lo la se la hoi alang tum am hang lang ra la ni hang rom par ni li phu phan sta me la prabjin pen ni li tum phan justice ke long je phan si ni li ake hai dr tuliram rong hang phan sami ni li media hoi pen sami alang li phan so alam chipi lo ni li tum long an documents do la thang officially everything is okay thang documents ni tum ai kom ave thang ta everything is ni li tum phanang pulo duty timung pi alang li mangge la sukuram timung asupi bang lo kangbura timung asupi lo la alang li bangke pulo jen ni li tum phan patta noklia patta siga ulai se ke ne pu jong sin ni le tum jong si noklia patta sin ni tum nang pa hai da lo so case bangke aro pen apc ako la tum aning sam si timung hem sor tum bang sukuram timung asumar tum bang complaint pita theko athema la da ni li tum phan ni li pai ni li po tum phan pu indira rong pharpi moina rong pharpi tum phan ta chahajir nang lo la da alang tum hearing pa do lo la ke chok thang sai chok che phang aro ke phusi sita 2000 pas bar ni do da hearing ho se pupo party ta che song no la han lo sita apni ke da ARO 12 December 2006 ho lam ke la se alang li da ki ju do hot ke alang li wardik pilo je heard both the parties it is examined thoroughly from both sides it is seen from the ALR land revenue staff report that the order has already been passed by the ARO ASO in the year 2000. Hence, no new order is required to pass on the matter disputed for. Please maintain the status quo accordingly. The thangta la tum complain lo timung hema sor do sita nili tum hansila ta na pahai da lo na se la so apc la 2006 na pahai da p ko inke council pen bang an ke nili dum phan la so a case pu thak la long le thak ngot pu a order nang le lo land dispute case number 8 in between first Indira Rong Party Smiti Maina Rong Party versus Sri Biren Singh Timung and others to sila dak tokyo la sila dak a case number ke 248/2006-2007 la dak I am directed to inform you that the authority of Karbi Anglong Autonomous Council is pleased to allow to hand over the possession of the plot of land measuring 24 bighas 4 kothas 16 losas covered by DAC number 51-296 under periodic Pata 95 village number Eknong Tarbasa under Puloni Moza to the joint Patadar Smiti Indira Rong Parpi Smiti Maina Rong Parpi daughter of Nihang Rong Parpi. Then second party to han talason taxi tolo je the authority of Karbi Anglong Autonomous Council is also pleased to allow to hand over the possession of the plot of land measuring 24 bighas 3 kothas 17 lusas covered by DAC number 51 Inwell Pata number 35 village Eknong Tarbasa under Puloni Moza to the joint Patada Sri Borsing Timung son of late Sukuram Timung Sri Biren Timung and Sri Bimal Timung son of Sri Borkothar Timung la lo da deputy secretary pen sa order lo like 30/11/2007 aning kan lo like along le thakon pulo na so pc ni li pai tum ta inke apata sata ta la tum ki ne lo salam lo la han lo amedi patata la bang ni join patata darmian lo like pata ki kilo la pata ki ding lo la span lo hai huya pi 2009 aning kan 4/8/2009 aning kan demarcation of land pulo da order nang le lo hala ke officially ke thak lo sita hala dak total dak number 51 disputed lo len along la long le nang thak lo at chitim hala timung hema sordum phan 50% pilo 50% ke nili tum si chekhang lo korte ba hini moina pen Indira from party tum sita ahoi ke chichi ni ahoi ke kitia ta pun pelang so a lo ke demarcation of land sita la so alo pot
นี่ลิตุมทางระดับดูพลิเคทปัตตาสลามเลยคอนซิลเป็นสินังทักปามีล้อออเดอร์นังลิตุมพันนังโนตังปักแรงล้อดักตะจอกลิมล้อลังตุมพูกินนั่น60-70 years เป็นนี่ตุมสิคิดตีเคลมบอมนังตุยพิโลนอนสินังจอนังแยกปุ๊บ60-70 years เล่นสุกุรามที่มุ่งโดติเกนี่ตุมทาง problem เวอลังพันสิปาลังเวลล้อcaretakerโปรเตอากามลูกเกลังสรีละเป็นนี่ลิไปตุมตะบีแหกลังปอดละเป็นเฮโอพิสตะเมสักุรีเคลมมาสิละปูปิดเฮเกนังเลเดลล้อนี่ลิไปปู1992ตาราบาซาฮาวานังเลเดลสิก็จะเคลมล้อสิตาละโซเพียนเกก็จะเคลมเพราะงั้นลังตุมนั่งปีเป็นเด็ดสิเกไทยล้อละโซปอสินี่ลิตุมtrue aero โฮยเป็นละโฮย official procedure เกนี่เคลมสิลงลิตันนังทักปะเมล everything is genuine ละดักสิตานี่ลิตุมjobordasti si bohong char wo pen ni litum hala dak to call dang nung te ni litum pan officially the market nang kuriti pan ne non an si ni litum se to call dang ji la lo la pen alang li tum ki pupu ni hang rong par ni litum chini ne akeng pak ta da la ku pak ta la dak nang tak te pu si ni litum pan nang excuse in ton sop ni hang rong par men ta pan ta ni hang rong par si alang li tum aphu pan ge la dak cho namuk pen karbiang long ha war ke wan ajir po pu si athemaนี่ลิพูเกนิฮังรองพาร์เกฮะจนามุกฮาวาร์ซีสกูลกระจายเอลพีสกูลเบโกลาเป็นสุกุรัมตุมเฮมซีสุกุรัมซันออฟบุฮไลติมุอลังลิตุเฮมซีจนามุกลองเกดลาเป็นฮาลาดักการบีเฮมผู้เสลังโดดุนล้ออธิมาฮาลสุดเก1930สมเกการบีงลองฮาวาร์เกสกูลตาเวนั่นสิการบีงลองสอดอันเวียนตากัมพูร์จนามุกนุกานสิชาลีดำนังนั่นนั่นสิฮาลสุดดักสิโดดุนล้ออภิKarbiang long district long lo si sukuram ti mu ajir po phan da siwan no Karbiang hang long hawan phuluni hawara lang li ka to khola dim papalang toy lo atumu ke lan lo si alang tum phan ni tum la so prang ta alang tum phan 35 because say la so non ka hurisai dak number 51 opposite hapu ta 35 because pielo la pen la so non ni tum dak number 51 ke 49 because something though alang le phansi ka pa ong lo 50% long le pidel lo 24 because tin kotha 17 lusas ke sukuram ti munga family tum phansi borsing borpothar la pen kangbura ti munga family tum phansi alang tu ti tum phansi ka pa ong lo ka pa ong ta sita lang le tum mangi ka chirai labji phansi aning ke hak na se everything is clear document ke la se prabjin pen ni Newsdesk report Biswanath Karbi Live. Tang de pini prime time Abirta la anpen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.